он тренингов устод Бакуҷан сафар мекунад 8, 9 ва 10 апрел дар шаҳри Хуҷанд силсилаи тренингҳои шумо баргузор мегардад. Ин дафъа мавзӯи асосии тренингҳои шумо чӣ гуна дар давраи буҳрон пулҳои худро идора кунем. Чӣ гуна дар давраи буҳрон пулҳои худро идора кунем. Марҳамат. Давраи буҳрон ҳозир ки ман адия ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ. Ҳозир ман ин кризис ба ҳозир расидагиш не карантин ки астоста экономически расидаш шудааст. Ин якбора як саломатӣ ба зарараш не ҳама чи ба зарараш расидааст. Якум психологически бисёр халқа давид кардааст психологически дар тафшиш гузоштааст. Мана мисол бемади ки ҳамин худи ҳамин кризис тамом шавад бо 1 сол 2 сол 3 сол ин маишаи он таъсираш мемонад. Таъсираш он воҳима зиндагӣ мекунад, он переживания как зиндагӣ. Дуюм чизаш ҳамин экономически зарари мебирад иқтисоди ба тамоми давлатҳо ба овард, буржа овард, тамоми компанияҳо ба овард. Худи худтон овард нигоҳ кунед як хизм чавар чанд пул буд, ҳозир чанд пул шудааст. Мегӯяд 180-90 сум буд, ҳозир 240 сум буд, 230-240 рубл омадагӣ. Ин ҳамин таъсироташ сахт мерасад. Баъд сеюми саломатии чизи читор мерасад таъсироташ. Мисол барои ҳамон ҳозир беҳад зарур аст ки чорта чиза бояд ки мардум фаҳманд, чорта чиза беҳад диққат карда фардар шавад. Якум ҳукумати мо бояд ки тайёр шуда истодагӣ бошад. Чизе ки набошад худо ба шукри мо ба нест, давлати мо ба ҳамин чи ҳозираш ба нест, ҳазор бор шукр. Анакун якум серавно тайёрие ки ҳукумати мо мебинад. Дуюм халқи мо бояд ки гӯш кунад чизе гуфтаги ҳукумат овард. Халқи мо агар ҳукумат гуфт ки ҳамин маҳкам граница нагузар, бояд нагузарад. Агар гуфт ки фалон ҷо ба карантин 14 рӯз рафта вай гузарӣ, профилактика гузарӣ, ина кардан дар кор. Халқ бояд ки починатсия кунад, правиле ки ҳукумат мекунад. Ин беҳад зарури. Чӣ бояд ки ин барои ин ҳама бояд ки бароса кунад, ҳама бояд ҳаракат кунад. Як ҳукумату вай кунад, приказ бирораду қайд кунаду, не ки халқ гираду ба фикри худаш қати кунад. Тамоман ина интизом лозим аст. Управлят карда намешад. Ин як бисёр чизи мушкил, чизи мушкил. Гандагин чия? Гандагин ки ягон хел ҳозир ваксина бировардагине ки ҳамин вируса управлят кардан шавад. Вот это вирус себя ведет непредсказуемо. Дигар мисол касало уже таҷрибаи коре ки ҳаст, таҷрибаи коре ки мавай ҳаст, ба медицине барои осонтар. Ин чи нест. Сеюми чизе ки ин уровни худи ин врачои мо. Квалифицировании врачои мо якум бор ин ситуация вохӯрда истодиянд. Якум бор. Дар баробари духтурон дигар дунё ягон кас ҳеҷ ҳама барои ин уровень фаҳмиши уровень квалификация врачи ин беҳад зарур. Беҳад хуб аст ки ҳозир мардуми мо врачои мо аз ҳамин таҷрибаи Хитой, таҷрибаи дигаршо шабу рӯз омӯзанд. Шабу рӯз омӯзанд ки мисол одамое ки саҳ шудагӣ ба чӣ сабабҳо саҳ шудагӣ, одамое ки мисол гузашт натонистанд табобат кардан ва ё ба чӣ сабабҳо гузаштагӣ. Ин беҳад зарур ки ҳозир духтуромон беҳад фаҳмада гиранд. Чорумин чи бояд ки аҳолӣ худи аҳолӣ ҳар як хуҷаги худаша таъмин кунад медицинские именно обслуживание худаша таъмин карда нигоҳ дорад. Ин беҳад зарур. Медикаментами, антибактериальными чизами, ин чи беҳад зарур. Як чизе ки худатон барои саломатии худатон бояд бароса кунед. Накардед, дигар каса виноват карда мумкин не. Як дигараш ин ки шумо худатон касал шудед, якта худатон боша ҳеҷ гап не ки ҳамин оилава касалӣ мекунед, а миллата шаҳра касалӣ мекунед. Ин бисёр мушкил мебинад. Барои ҳамон ин чорта чиза фаҳмиданаш дар як шаҳрванде ки имрӯз дар Тоҷикистони мо зиндагӣ дорад, мо ба бахтому баланд намедонам чӣ хел ки насибомо будааст ки ҳамин чи ҳозир худомон омадааст. Ҳаминам ба ташаббуси ҳукуматдорони худомон ки сари вақт граница маҳкам карданд. Агар ино сари вақт граница албатта меомад мо ба камбале ҳозир бисёр ҷо ба савол метиҳам, ман ба савол метиҳам бисёр ҷо ба ман ин хел тоҷикон дар аэропортҳо мондагӣ фалон фалон чи ба ин хел гуфта мисол бисёр ҷо менависанд ки радиои озодиё газетаҳо ба менависанд ки ман бисёр ҷо ҳамин маслиҳате метиҳам ки бродаро 2-3 сол дар ҳамон ҷо шумо зиндагӣ кардед, баъзетон 6 маҳ, баъзетон 7 маҳ дар ҳамон расед. Агар ки илоҷатон бошаду шароит бошад ҳамон ҷо наҷон рав ҳамон хона ба ҳамон ҷое ки зиндагӣ мекардӣ кун анакун ягон илоҷаш бошад ҳамон ҷо наҷон ҳама хуби шавед якум беҳтарин хуба шавад. чиба ки вақте ки ҳамон самолёт ба биёд шуда риски ҳамон бачаҳои сеҳаташам зиёд мешавад. дар ин самолёт яктага бошад агар ё аэропорт ба якта бошад ҳамаам бачаҳо касалӣ мешавад беҳич ва ё умад вес Тоҷикистон идора карда наметавонад. чиба ки вайганда барои ҳамон конечно ҳукумати мо бисёр роҳи хубаш ёфт. бачаҳои омадагӣ инҷа
полностью профилактика гурзунда тамом шуд, бо як так самолет оварда, бо 14 рӯза профилактика гурзунда баъд ҷавоб дода истода. Ин роҳи беҳтарини хубе ки ҳукумати мо ҳамин пешакӣ кард, ин беҳад хуб буд. ҳамин сабаб шуд ки ҳозир мо худо ба шукр гашта истодем кӯча. бовар кунед ҳамин сабаб шуд ки кӯча ба гашта истодем. Ман диданам ки дигар давлатҳо чӣ хел шуда истодаст. Ман худам будам дигар давлатҳо рафтагӣ будам, мефаҳмам чӣ. ин дар ҳамин давраи бурон барое ки баъзе одамо акун одамо 3-4 тақсим мешаванд. Як қисми одамо ягон пасандоз надорад. ҳама мушкилиш намино ба мешавад. Як қисми одамо ягон хеле пасандозаш нест. ҳамақа кор мекард ки зиндагиш мегузард. Як қисми диги одамо гӯем камуту пасандоз ҳаст. Як қисми диги одамо камуту пасандоз дорад барои мисол як рӯзи мушкилӣ, як рӯзи вай. Бо сеюм қисми одамо мумкин ки вай бизнесмен бо бизнесмен асту мумкин ки вай бизнесе дошт ки мисол либос мефурӯхт, стройматериал мефурӯхт, дигар чизо мефурӯхт. ҳозир карантин худамон бина омадааст кор кардааст. Дигар давлатҳо ҳамин бизнесҳои ман дигар давлат будагӣ ҳамаҷо маҳкамай, торгови центрҳо маҳкамай, магазинҳои техника. Яъне ки харидор нест. Худи намемонанд кор кардан. Вообще маҳкама аз хона баромадан мумкин нест. Ҳеҷ ки баромаданаш мумкин нест. Аз хона ки набаромадан харидор нест. На харидор нест, на худи магазин шуда мумкин нест. Анакун чорум гӯем табақаи бизнесмено, вай бизнесмени ки мисол сеюмаш мисол бизнесаш дигар хел бизнес буд. Вай бизнес уже як бора фурӯшаш меафтад, вай оилаи доданаш дар кор. Анакун кредит дошта бошад, банка кредит доданаш дар кор. Ин проблеми хеле калон мешавад. Чорумаш бошад. Чорум қисмаш баром бизнесменое ки мисол гӯем бизнесаш медикаменту, продукту манино буд. Хӯрока ваё риска боло мебаравад. Ваё пеш мебаравад. Ман анализ карда буромадам дар дигар шаҳрҳои дигар давлатҳои пеши. Хуб бизнесҳои хӯрока, интернет магазин, бизнесҳое ки гигиенические вещи мефурӯшанд, мисол собуну, шампуну, антибактериалу, антисептику манит. Ваё 3 баробар, 5 баробар обороташ зиёд шудааст. Аз он оператори мобилӣ. Бале. Интернет провайдерҳо. Интернет беҳад интернет. Ино пеш мебарафт як бора. Ваё худошон тайёр набуданд мехел риски рост ба. 3 баробар, 5 баробар рост. Ваё ба пул нарасида истодааст. Банк риска кредитни линияша пас мефуровард. Банк кредитни линия объем пули медодаги вай бачо ба пул нарасида истодааст. Инош бошад пул дорад намедонад чӣ кор кунад, чӣ ки бизнес мурд. Барои ҳамон ҳозир ин чӣ ба ман 4 тақсим ба гуфтам, чӣ ки ҳозир агар карантин сар шавад ҳамин мебиёд. Дидам ки дар дигар давлатҳо ҳаст. Ман коргароҳам аст, корхонаҳом аст дигар давлатҳо мебинам, бешор телефон мекунанд, мефаҳмам ҳамин хел. Анакун мо ҳар як тиш мегуфта мерам. Дута масъала дода мерам. Якумаш ҳамон одамое ки мисол ягон хел вай запасотон нест. Ягон хел запас нест, вай нест. Шумо бояд ки ҳамин рӯз сар карда ягон чиз лишни нахаред. На либос харед, на посуда харед, ягон чиз нахаред. Ҳаракат кунед, каматон запас ҷамъ кунед. Агар ки натунистед, коре кунед ки ҳозир мо ба бахтомо баландтара бозор кор карда истодааст. Ягон чиз зиёдатӣ дошта бошед, фурӯшед вай набарод. Фурӯши наборот каматон пул карда записка дошта истоед. Чунки вақте ки кризис сар мешавад карантин, пули шумо ба беҳад зарур мешавад. Ин беҳад чиз хубай. Анакун вақте ки шароит нафтед даже ҳамон вақти вай сар шавадам ки карантин сар шавадам ки ҳаракат кунед ки кор кунед. Барои оилатона саришта кардан кор кунед. Каматон пул ки офтед, худатон медицинска защита гирифтан дар кор, халатҳои вай гирифтан дар кор, курьер шуда кор кунед. Ҳама кори осон барои шумо, курьер шуда доставка лекарства, доставка еда, доставка вай карда, курьер шуда кор кунед. Агар тавонед курьерская компания худатона кушед. Ин беҳад зарур. Ҳозир карантин сар нашуда, шумо бояд ки донед чӣ кор карда натонад. Вақте ки одам як нақша дорад, майне сараш як план аша, вай шок ба намеафтад, вай ин психологически слишком сдаваться намекунад. Як элементарно як нақша буданаш дар кор. Ин якум. Дуюм вай одамое ки каматон запас доредон. 3 статья бюджет карданатон дар кор. Якум бюджете ки месозед, якум статья бюджета барои обеспечение медикаменти, медобслуживание. Худатон ба оилатон ба ҳар як шахс ба ҷудо карда медобслуживание шумо якуми статья ба ҳамина ҷудо карда запас карда монед. Дуюмаш барои хӯрока. Барои хӯрока бам ҷудо кунед ҳамон продукти питание ки длительный период ва сохранить карда мешавад. Гречка, мука, манин чизо, ор, бринч, гунч, манин чизо раван длительный период сохранить карда мешавад. Ин ба продукти питание ба. Сеюм чи резерв. Каматон пул резерв дошта истед.
این به حد ضرور همین سه تستایی کرده داشته باشد شما عذاب نمیکشید ممکن که یک ماه میگذارد کرانتین ممکن 2 ماه ممکن 3 ماه اما روی بعضی گپایی که مثلا مردم میگن از چیزایی که آنالیتیکایی که منم آموخته گوش کرده استودیم بعضیش میگن ایول به تمام میشه بعضیش میگن که август میراد و دونالد ترامپ میگه که این پیکش август میشه امریکا با این که بدونید ما به خود عمرم زوری که نبیاد همین نامده که شما به خود یکی بیادم که تیار شوید شما ضرر نمیکنید انا وای بیزنسمنایی که то есть این مسئله هم آدمایی که کمتون ذخیره دارد کمتون پسنداز دارد انا وای بیزنسمنایی که بیزنستون مرد بیزنس پایین با فرمات سودا نیست یکی بوده کرانتین من 24 تا کمپانیام است همین خودم خدا با شکر اینجا بودم اینجا کارا کرده استودیم اونجا تمام торговые центры магазины دیگه چیزای ما همش محکم هم روسیه هم قزاقستان هم قرقیزستان همه آفیسای ما محکمه ممکن نیست اجازه نامه گرفتن در کار است که یک جا دیگه جاری روید از 1 کیلومتر 2 کیلومتر رادیوس زیاد اونجا رفتن ممکن نه نه قزاقستان نه قرقیزستان بابای برای همون من وای بیزنس شما یک بار محکم شود اگر انا پایین بفرود اگر شما با کی میشه зарплата دادن کردیت داشته باشد با کی تартون میشه کردیت پولش دادن در کار دیگه دولت چیکار کرد کردیت 3 ماه کانیکول داد که نمیدونم ما با هستین چی یا نه بانکای دیگه دولت 3 ماه کانیکول داد شما پیاده که کمی خیلی کریز شده باشه رفته بانکتون مراجعه کنید انا ما چیکار شد فقط فایزش داده استودیان بانک با نیک قزاقستان هم روسیه هم قزاقستان هم ازبکستان با فکر میخیر کردگی انا کن شما برای طلب کنید وقتی میخیر سودا نیست بیزنس میخیر محیط میخیر نیکی واشه بانک چیکار که دیپوزیت خلق حقش دادنش در کن و هم مردم بانک پول میخرد کن ولی خلق بفهموندن نمیتونه که بانک کار نکرد دیپوزیت پولش نیست برای همون بانک مجبور است که همون وایتیت فایزی که مثلا دیپوزیت دینگی پول پروبلیکات کردگی و دادنش در کن برای همون شما همون فایزش نمیتیدو واشه بدنش 3 ماه کانیکول بگیریدون که آسان‌تر شه که بانکروت نشید کارخانه شما بانکروت شد همه به ضرر دولت به ضرر خلق به ضرر بانک به ضرر همه به ضرر نه انا کن من این مدت کارگرا 50% وای بفرورید کارگراتون بسیار باشد 50% وای بفرورید که مثال مینیمال اپلاتم خطی 50% اپلاتم خطی که خودتون بانکروت نشید اول غمی کارخانه خریدون شما فهمیده گیرید کارخانه اگه که کار کند کارگر همه وقت پیدا میشود شما اول غمی کارخانه خوردن دو کار دوم بعد کادر بهتون احتیاط کرده که وایو به پول نمونه وایو بعضیش تماما پسنداز ندارد یگونه سرچشمه درآمد وایو همین اویلی کش است برای که شما بانکروت نشید وایو بانکروت نشه 50% پایین با فرورید داشته استید به صدرجت نات پس یام کسروی نکنید وای که به صدر شما خودتون فکر کنید و یگون درآمد ندارد یگون پسندازش نیست و اگه که به صدرجت اتپوسکت کنید خدا نکنه کرانتین 6 ماه رود وای کجا میره وای کجا زندگی نیکی با خوشبختی است که خلق ما با دلار و خواهر از خیشته بار است یکدیگر نگاه میکنیم یعنی دمون رنگ زاپاد نیستم رنگ اروپایی باره برم وای با یاردن میشه اگر شما مقلا 50% و فرای آیله کشه نگاه داشته استید که هم کمپانی بانکروت نشه هم کمانده دست نتید که بعد با این کمانده ساختن با قیم با وقت میره با ساختن با عذابش بالا انا کن بعضی بیزنسمن هست که پول داره وای پولتون با زپاس کنید میدید برای ما پول داره در تونت دوی باشین که دوزی کمبغلی همین خیلی بسیار مشکلی هست کمبغلی هم به میبیاره ما باید که همه چیز پیشش گیریم که همون راه نتیه این چیز رو بعد اینا کنترل کردن قیم میشد درست باید قیم میشد کنترل یک سوالی بسیار عجیب در سرم آمد شما گفتید که هست نمودی بیزنسی که آمدی کارشان سر شد یعنی که داروخانه ها یعنی که مغازه های خوراکواری یک سوال با شما نه همچون بیزنس ترینر همچون انسان نسبت آن صاحبکارانی که دیده و دانسته ایستاده از مشکلی استفاده برده نرخ و نوای مثلا نیکاب ها نرخ و نوای انتیسپتیک ها نرخ و نوای داروباری یا که در بازار و مغازه ها نرخ و نوای خوراک های اولیه را دیده و دانسته ایستاده قیمت میکنند و به که خودشان قیمت میفروشند برای آن که دشواری آمده است شخصا فکر شما درباره این گونه
соҳибкоро чӣ гуна аст? бале раҳмати калон ҳозир мегӯям нигоҳ ин чорум как раз табақаи бизнесмене ки ман гуфтам ин бизнеси медикамент бизнеси хӯрока ин пеш марафтааст худо ба шукр чунки ҳамаи мардум ҳамаи ба ҳаку таваҷҷӯҳ мекунад якуми таваҷҷӯҳе ки мекунад ҳамаи ма аст анакун ман ин бизнесмен чӣ гуфтагем барое ки вай бизнеси вай банкрот нашавад шумо бояд ки баъзе авто маҳсулот аз беруна медароред вақте ки аз беруна медароред вай маҳсулот шумо доллар ба мехаред пули сомони қати шумо хитой россия аз дигар ҷо бор харида наметавонед барои ҳамон вай маҷбуред ки аз дигар ҷо гиред ман медонам ки баъзе шумо кредит қати кор кардед 90% бачаҳои мо кредит қати кор карданд чунки пули бисёр надорад мо медидигаст ман консултатсия метавонам диданам барои ҳамон размере қати нарха бардоред ки ҳамон курсатонро покривать кунад не ки аввал зиёд ба набардоред аввал зиёд ба набардоред ҳамин ҳаракат ки 2 маҳ 3 маҳ прибыл ба кор накунед маслиҳати ман ин чи ба агар ки халқа мо азоб каша халқа мо гушнагӣ мемонаду халқа мо мушкил мемонад бизнеси шумо ҳеҷ ки ба дар кор нест шумо бояд ману шумо фаҳмидаам мо дар кора ки гӯшту нохун ман бинед гӯшту устувон яктай халқу бизнесу давлат яктай халқ бизнес вай ҳамаш яктай халқ ин ки ин бозор рынок а государство это политика а бизнес что это экономика ҳар сети ин якҷо буданаш дар кор ҳар сети ин ки як тараф ба нигаҳ карда қадам зад мисол бизнесмен бизнеса кунад аз рӯи инсоф аз рӯи правила финансовый инструмент созад дура наздик кунад камбудия пайдо кунад мушкилро осон кунад ҳамон чизи дар кори халқа биёрад чизи дар кори халқа ҳамон шаро биёрад ки ҳавай харидан тод ҳавай ба ҳамон проблемаш ҳал шад ҳукумат дастгирӣ кунад ин чиро ин ҳар сеташ якҷоя шунаш дар кор ҳамон соҳибкорое ки ин шароит истифода бурда чизе ки медонед ки ҳамина шумо 2 сум фурӯмадагиай 3 сум фурӯшед ва инсоф қати оши баданатон мешавад ки шумо 15 сум фурӯхтед ин истифода бурда шумо гумон накунед чизо бовар намекунам чи ба зиёда 726 000 одам ман дарс додам дар 22 сол 294 бизнесмени калон дастам шогирдои додани ман дарс мехонам сити ҳамин мултимиллионерай барои ҳамино мо худро тарбия карда калон кардем ман бисёр соҳиби бизнеса дидам аз дарунаш барои вай бизнесменое ки ман ҳамин хеле фишкаҳо кофта тренд кофта мегарданд то есть ждут тренди ҳозир ҳамин чи ба сезон ба успеҳ кардан дар кор ин бизнесмено ки ҳамин хел сезон кофта мегарданд тренд кофта мегарданд модни бизнесмено ино ягон вақт капитализатсия сохта наметод ягон вақт компания международный уровень сохта наметод чунки бо ҳамин момент ждат карда меистад ҳамин момент вай шуд 2 сум пул кор мекунад бо ба ҳамин тамом дигар ина гандагиш ки карантин гузарад то ҳамин таҷриба такрор карда наметоӣ ҳамин опыте ки гирифтӣ недвижимость баланд шуд недвижимость нархаш хест мисол то 2000 хутумо бошад нам дига давлатова 2004-2010 буд хутумо 2010-2015 ягона недвижимость нархаш баланд шуд баъзе бачаҳо харидагӣ буд недвижимость мумкин $1000 ва 2000 фурӯхт но ин сабаби он нест ки вай аддон рынок стал таким бозор анакун ҳозир гӯяки ин опыт ин таҷриба такрор кардан намекунад анакун кадом бизнесмен бузург шудан метавонад ҳамон бизнесмене ки стратегически система месозад стабилна не торопясь стратегически система сохта шаг за шагом рафтан мегирад хоҳ даври кризис бай хоҳ даври проблема новобаста тренд вай чи ҳамон анамон потребителам одаме вай нест ко вай мебинад ко ҳамон потребител аста врашват карда зиёд карда рафтан мегирад новобаста сезон новобаста аз ин тренд новобаста ин чизо ҳамон бизнесмен оянда бизнесмени калон шуда капитализатсия сохтан метавонад дига ин фишка мегуфтаги мода мега ин временне ина бизнесмен не соҳибкор дига бизнесмен дига соҳибкор ки ҷои худаш ба ҷои кор сохтагӣ индивидуальный предприниматель вай соҳибкор бизнесмен ҳамон аст ки аввал фундаменти ба қувват сохта аста капитализатсия месозад вай бизнесмен ман гумон мекунам ки устоди азиз суҳбати мо хеле ҷолиб ҷараён гирифта истодааст ва дар ҳоли ҳозир модоме ки мавзӯи мо буҳрон аст ва пулҳои худро чӣ хел дар давраи буҳрон мо метавонем ки идора кунем ман гумон мекунам ки барои халқ соҳибкорон метавонанд ки сабукӣ биёранд аммо барои соҳибкорон бошанд дар навбати худ давлат метавонад чанд сабукӣ биёрад ки дар охир дар маҷмӯъ
агар давлат ба соҳибкоро сабукӣ дода тавонад дар маҷмӯъ ба халқ ҳам сабукӣ мешавад. Мана мисол баъзе мисол гандуми вай ба мисол баъзе налогои вайш аст вай кам кардан дар кор ҳамин муддати вай бадия як муддат кризис ба қалан баъзе чизҳои продуктҳо ба аксиз аст хӯрокҳо ба хӯрокҳои лекарства ин як тарафа кардан дар кор ин ёрдами ҳукумат мешавад банкҳои вай кардан дар кор ки мисол маҷбур накунад бизнесмена ки ҳамин пулаша мети ақлан фоизаша тият фоизаша а капиталаша основнаша ақибамон ҳамин 3 май 4 май ки кризис гузарад баъди кризис ин ёрдам мешавад бизнесмен овардан мегирад ин халқ ба ҳама муиш ки ҳамин бизнесмен ҳавая биёрад ки ҳамон рӯз зарури Соли азизу арҷманд вақте реклама ҳам фаро расид мо ҳам нони худро ҳавол карданаму дар кор дӯстони азиз тамошобинои гиромӣ ман хотиррасон мекунам ки баъди реклама мо дар робита мешавем ва шумо метавонед ки саволҳои худро ба устод Саидмурод Давлатов ирсол намоед. Ҳоло бошад рекламаро тамошо мекунем. Наступила весна, за порогом апрель, ублажает сердца соловьиная трель. Загляните сюда, где веселье и смех, где открыта душа и распахнута дверь. 11 апреля, 19:00 в ресторанном комплексе «Садбанк» телевизионное шоу «Территория юмора» отмечает свой 4-й день рождения. Это будет 41-й выпуск и открытие нового юмористического сезона. Банк «Арван», окна ЭКБ, семечки Мега, компания «Печсап». Продукты «Телестил», подобные масла «Азмо», «Мерси Боку» и «Азизи». Смешное вам спасибо. Акс Продакшн, Эверекс, Тачпрайд, Сомольон, Тиров и Тачбуд. Не благодарите нас. Вы же друзья. Заказ билетов 92 37 92 91. Приходите на наше 41-е шоу. И не забудьте взять с собой чувство юмора и хорошее настроение. Отдел рекламы телеканала «Азия» 92 770 88 78. Чайный напиток «Щирин» освежает до последней капли. 1 литр фанта, кока-кола, спрайт по 5 замани. Наслаждайся по доступной цене. Со временем начинаешь ценить комфорт и качество. Качество повсюду. Поэтому я забочусь о двигателе своего автомобиля. Я выбрал для себя Small British Petrochemicals. Масло с многолетней историей. Истории качества и высоким уровнем разработок. Доверяю Small двигатель своего автомобиля. Ведь это воплощение британских технологий производства. Small British Petrochemicals. Гарантия стабильно высокого качества в нашем непостоянном мире. Small создана досконально. С 1 февраля по 1 мая 2020 года все любимый бренд Эри Бэйби предлагают выиграть ценные призы. Домашние кинотеатры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и главный приз – автомобиль Hyundai Accent от официального дистрибьютора Hyundai в Таджикистане. Для участия собирайте штрих-коды с подгузников Эри Бэйби и заполняйте купоны. Количество штрих-кодов не ограничено. Подробная информация 555 998 999. Куфта, бебуйда, насрешь робере. دوستان عزیز خصوص بعد از رکلام نوار را دوام میدیم انتظار باشید. رکلام رفته ایستاده است در کانال در شبکه آزیا.
Sus dar man neist nomravadagar dar onjom Шариф установил новый ТВ-тюнер и ждет, когда начнется футбол. Оза вақти робита шавад, вақти суолу ҷавоб шавад, агар рақами телефонро мегӯям, метавонед занг зада. Меҳрона Ғафур ба нӯҳум тренингашон ҳаст, ҳамон чанд пул мебошад. Имрӯзина тренинг соати 16:00 дар маркази ҷавонон мешавад, 20 сомонӣ. Презентация китоб. Пагоҳ 550 сомонӣ. Сохранение и прогнозирование денег. Как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев. Пагоҳ 550 сомон. Пагоҳи дигар 1000 сомон мешавад. خب ما ادامه بدهیم تماشابینان عزیز و ارجمند. من خاطررسانی میکنم که شما مستقیما از شبکه آزیا برنامه سلام خوجند رو تماشا کرده استوده و امروز در مهمانی ما استاد سید مراد دولت هستند. باری دیگر خوش آمدید. دوستان عزیز، من خاطررسانی میکنم که سنه‌های 8، 9 و 10 اپریل استاد سید مراد دولت شهر خوجند тренинг ҳои худро баргузор мекунанд. имрӯз соати 16 дар қасри ҷавонон тренинги оғозӣ дар мавзӯи чӣ гуна дар даврони бӯҳрон пулҳои худро идора кунем баргузор мегардад. шуморо ба ин тренинг таклиф менамоем ва телефони тамос 92 970 40 40 92 970 40 40 марҳамат занг занед, ҷойҳоро банд кунед. 710 27 37 мо дар робита ҳастем. тавонед ки саволҳои худро ба устод иҳсол кунед. زنگی اولی لبای الو السلام علیکم و علیکم السلام صبحتان بخیر و شادی باشد باشه استاد عزیز رو به برنامه خیر مقدم میگیم. تشکر جنگی باشانی سوالی داشتم. همسر من مانند شما دهقان هستم. خیلی ذخیره شوری داریم. مشاهد می‌دادید عمر فروشی خود را تامین میکنم با گرواری یا چیزهای درکاری برای همین خیلی فروش است که آمدد توانم دهقانی خود را به پیش برده توانم. بله маслиҳати ман ин аст ки чаҷон маслиҳати ман ин аст ки як қисмаша фурӯшанд ки замин ҳам уже вақти кораш шуд, вақти сезонаш омад, як қисмаша фурӯшидан, як қисмаша доштаистем, чунки хӯрока беҳад зарур. чанд моҳ мегузарад вай ба кризис, чанд моҳ мерад, ҳозир маълум нест, барои як қисмаша доштаистед, як қисмаша фурӯшед. تشکر زیاد. ما خاطررسانی میکنیم تماشابینان عزیز که در تاجیکستان کارانتین اعلام نشده است، زیرا که اساس برای اعلام شدن کارانتین نیست، برای آنکه تا حال حاضر در جمهوری عزیزمان حالتی معلوم گردیدن علامت های صورتیابی با کرونا ویروس طبیبان ما میگویند که معلوم نشده است.
қайд нашудааст. Барои ҳамин ба таҳлука наафтед ва чӣ хеле ки рӯзи гузашта дар пахши мустақим гуфтем, ба таҳлука наафтед, воҳима накашед, аммо бепарво ҳам нашавед. Марамат, зангҳои шуморо қабул мекунем. Лабай. ҳама хоҳони ҳамин ҳастанд. дуо мекунем. саволи шумо марҳамат. марҳамат. включить книду, جور شدن میگیرد. بعد از 2 ماه 3 ماه خودش سر میگیره. شما اتمسفر سازید. خودتون سوختنتون دکن. شما که بیرون به کوچه بمین برات سری وای باز گپوی همین یور رفیقش. همون یور رفیقش و مکتب و همون کوچه بسیارش کار میکنم که در قزاقستان و قرغیزستان و ما می‌کردیم. و علیکم السلام. شما دوستان شما رو دعوتتون رو اپلیکیشن گوش میکنم. شما یک تاکسی می‌خوام. تاکسیست؟ آما خدا خدا حالی نشده بود. حالی شو کنم. با اون مختاروری خودم تاکسی دارم. همین 6 تا مرغ بود. 6 تا مرغ بدایی دارم. یک ماه میشه بین اپارات مونده. تاکسی که دام بود مرغ. خانزه نه. همین بود. بود دارم. یا اجازه کدوم ببرم تا شخص گوشتی ببرم. هر پلاس دوست دامشم. دو وای نشدم. این به وقت بار زمان میشه. حالی گویی خیلی کن گویی کدوم. رحمتی کلام گوشم کنید. گوش که میخواد که موفق شود. معنی سری آدم همه وقت آدم با واهمه میپرده. ترس. شما نگاه کنید. شما من این طرف بستید. با این با ترس هست. آن اینجا موفقیت هست. آرزو امیدهای شما پس از ترس شما است. То есть все ваши мечты за вашим страхом спрячены. Охота на брови. Поэтому шумо научитесь управлять своим разумом. Управляя своим разумом, вы управляете свою жизнь. Agar приходит к качеству hayotатun дар ҳақиқат ҳамон сифати ҳаётатун дилангиртун бошад, шумо бояд ки анамин вай худатуна фикронаи худатуна управлят кардана ёд гиред. Барои ҳамон натарсида кардан гиред. Не ки ҳама вақт 10%, 20% пул наличный дошта истед. Ки як бора расширен нашед. Як бора расширен, недофинансированными мифред. То есть, когда вы попадаете недофинансированные, это вам придется брать дорогие долги. Я говорю, хамин кортума кредит наги укучунам. Кредит наги полегка отберут. То есть, если ты будешь привлекать кредит или внешнее финансирование, себестоимость растет. А бат туга бизнес неприбыльный, что ему наращивать мумкин. Хаму вахбату банкрот межи. Бараму ҳамо карда рафтанги фақат неки 10-12 рӯз пулата амналиш қабаташба доштаистод. тухм гирифта сар кардаган ҳозир бошад. Сета крупни вай дорад. Иссыкульская область зиндагӣ мекунад. Бывший губернатор Иссыкульской области мо рафиқа наздик ҳастем. А ҳамин саркарда солаи 92. Ҳамин бистами так тухм гирифта рангами уком саркардагӣ. Ман ранги озоми уком кардагӣ. Ҳамин хилса ҳозир сета калонтарин птица фабрика Иссыкул ба ина ямонад. Барамон ин мешудаи корасу коҷон кун. Аз камаш ки карда ёд гирифтӣ калонаш ба мерасонад худованд. дар фикри худ қавӣ бошед, натарсед, ҳарос накунед ва ҳатман ба муваффақияти худ боварӣ кунед. Марҳамат устод, саволи навбатӣ. Алё? Алло. Ваалайкум салом, баландтар. من استرادی دوری درجه رو و خوجندی بستانی خیر مقدم میگویم. رحمتی کلام معلومه. من مداری که برای تشریح فرزندش همه کتاب‌های اون شخص رو هفتم چیز بودکشنده خریده دادم و تمام تاجیکستانیان میرسانم که تمامی همه در بلازیمشان باشد برای کتاب‌های همین پیدها دعوت صرف کنم چون که من رزولتش از پیشروی فرزندم بزرگیم. ماشاءالله رحمت کلام معلوم. حاضر و در 18 سالگی
یکی از پیشرفت‌ترین و رستوران‌های و کسان شف شده بود حاضر نیست 22 ساله هست و یکی از پیشرفت‌ترین اما لیستینگ رستوران‌های و شف‌فوری نامزد شده ایستاده. ماشاءالله. و من میخواهم که این فیضو دولت پروس و برای برنچه شدنی فرزندم آنکش یاری دهنم من اینترویو هم داده بودم با اون شخص و سنی من یکته و یک هست در هیجان هستم من میخواهم همچون معلمه میخواهم که این شخص حرکت کنم که چونکه فینانسیز گرامت مثل یکتا فانی علومیده برای و سنفوی هفتم جوری کنم همین سیستمی معارفه رحمتك الله معلمه. چونکه این نهایت ضرور است من همون موضوعی که من از تجربه فرزند خودم دیدم که چخیل این فرزندی مرا در 22 ساله اول پیشرفت کردم. تکلیفتان قبول؟ رحمتك الله معلمه. رحمتك الله. ما خدا خواهد انشاءالله ما نقشه دارم است ما کتاب می نویسم بسیار کتاب خوب. ما البته گفت شما ما 3-4 سال زیادتر است که در این بابت کار کرده استم از در قرقیزستان از وای معارف من پیشنهاد دادن و من وای نفسی учебник تیار کرده من учебник هم پیشنهاد میکنم هم قزاقستان با دعوت کرده از معارفش هم قرقیزستان اینجا من خدا خواهد من نزد وزیرم در اومده پیشنهاد میکنم انشاءالله یک روز نه روز همین درس رو در مکتب میونه جاری کنم. تشکر زیاد ما زنگ نوبتی رو قبول کردیم. الو. السلام علیکم. و علیکم سلام. سوال شما رو گوش میکنیم. من از دوستان تکلیف باشم. آقا باران یکی بخششی کمتر از منظور بزنم. برامد. استاد تکلیف شما در باره تکلیف مارکتینگ چی گفتن ها در شهر خوجند؟ تشکر. ستوی مارکتینگ یک نمود بیزنس مدل. یک نمود بیزنس مدل. همه با مهنت کردن در کار. من بسیار بچه‌ها میدونم که ستوی مارکتینگ موفق شده هستند. شاگردان هستند. من بسیار کمپانی‌ها درس داده هستم. این چیزی وای نیست. این ابمان نیست. این فریب نیست. این هر نمود بیزنس просто دیگر نمود بیزنس که خلق قدر نمیدوند الان بعضی آدمایی که مهنت میکنند هوای میشد بعضی آدمایی که مهنت نمیکنند نمیتوند کردن همین رنگ ترادیسیونی بیزنس این بیزنس که بزرگ میرد یک کس استروی ماتریال فروختن است با دیگر کس هم استروی ماتریال میکشد یک هر دوش بینوش یک دیوار جدا میکنه یک تاش کارش میشد دیگرش کارش نمیشد استروی مارکتینگ هم میخواد دو کس یک продукты میفروشد یک کس میتود کردن یک کس نمیتود کردن برای همون بیزنس مارکتینگ برای همون آدم کمتر وقت دارد استا همون بیزنس درآمد کرده تو بیزنس ساخته درآمد میگیرد برای همون این بیزنس نرمال یا просто مهنت کردن در کار یک سوال ویده همی سیتیوی مارکتینگ از بس که بسیار رشد کرده ایستاده است چطور که شما گفتید یک نفر مشغول میشد و موفق میشد یک نفر موفق شده نمیتواند و همون نفری که موفق شده نتوانست دلش از سیتیوی مارکتینگ میماند و با دیگران میگوید که سیتیوی مارکتینگش پیرامید است نمیفهمد یک فرقیت اساسی رو بگوید که فرق سیتیوی مارکتینگ از پیرامید در چیست یک یا دو فرقیت یا سه یکم چیز فرقیت سیتیوی مارکتینگ از پیرامید این است که پروداکت نیست پروداکت دو نمود میشه در پیرامید مثلا سیتیوی مارکتینگ پروداکت هست پیرامید با نیست من مثلا پروداکت دو نمود میشه یا توار یا услуга ممکن که پروداکت دو نمود یا услуга یا توار اگر که دیدید که توار услуга نیست товар услуга набошад вай уже гарантированный пирамида наравед вай бизнес бар накунед вай кор намекунад агар шумо мумкин ту пул кор мекунед фақат аз болое ки он каса даъват кунӣ а ягон маҳсулот нест одаме ки вай мегирад ягон маҳсулот намегирад ягон услуга намегирад хизматразӣ намешад вай ба значит пирамида а вай дур гардид ва ягон фоидашам нест шумо ба фоидашам намебарад дуюм чизе ки ман мегӯям шумо ҳамон ситивои маркетинге ки дидед ки маҳсулоташ халқ ба фоидаш намерасад вай ба кор накунед то мисол всякие игрушки там всякие украшения всякие непонятные там вай часов халқ ба фоидаш нест бачо халқ ба чизе фоидаш нест то ҳаёти мардум ба фоида намекунад чӣ дар кор умратона вай ба сарф мекунед то нахӯедед идеи ким ки воя азоб мекашад чӣ дар кор як
продукты продвигать кунет ки хамон одаме ки мегирад он продукты шумо бар бале баъд аз 20 солам бошад ки миннатдор бошад барои ҳамон беҳад зарур. Устоди азиз, ман пешниҳод дорам вобаста аз мисол бисёр ба ҳамин мавзӯъ то ва мо аз денгистова маркетинги ёфта хоҳед. Ман бисёр компания ёддорам, инҷа чандин компания дарс мегиранд. Ки мо интернет ба фикрам оила тв моша хеле хуб. ташаккур, саволи шуморо гӯш мекунем. Айдина вождан мезанам аму ида дар бораи падаи дигар дарсда сафтани бигам аму яки корсида рафтан то ама савол доштам устодам. Марҳамат. Устод ман ҳамин модели август аймақтомаку корсида дарс додам устод бутадем инҷа як ҳамсохона шудем ин аренҷа наврӯ хизто саҳудуд саёди ҳамин камтар рам будестани маданам вақтам кунем кунем дараз ин як бизнес дига дӯстам ки беҳтар бодари курдагиё ин ҳолои омадагиё камтар беҳтар мегӯяд ҳамин шароита камтар вабина ҳамин дукона ман маҳкам кунам агим ё қарз гирум арендар навр ки бокор кунем дани мане августу дабугор удам не дуруст. Бародари азизам, як таша фаҳмидам ки самбусахона дуюмаша нафаҳмидам. Фаҳмидам. То есть аз даромади самбусахона аз даромади самбусахона шумо теплица карда хеле хуб. Шумо инаша маҳсулоти хӯрокай ваша маҳсулоти хӯрокай барои ҳамон бизнесро маҳкам накунед. Чиба киси ҳозир тем более ҳозир вақти кризис ба камтар савдо суст мешад, неки кортун мерад, парво накунед. Кортун все равно соз мешад. Қарзу гарав накуну, ҳаракат кун ки просто расходота кам кун ҷунаб. Статия расходота анализ карда буро, ҳавоя камтатар кун, расходота камтатар куну. Ин ҳозир маҳсулот теплица уже моямани апрелба уже ахири апрел аввали майба ва бозор ба меброи. Аста пулат мешад. Ва чизи хӯрока ки все равно мефурӯши. Барои чиба ки хӯрока ҳозир заруртарин чиз аст ба халқи мо. Самбуса там ба фурӯш мерад бача, мумкин камтатар, ранги пештатар не камтатар, не ки вам карданги. Барои бизнеса маҳкам накун ҷунам. Бародари азизам, чӣ хел кардан дар кор? Оилика ки метии, ама оилика результат қати якҷоя вай кун, привязывай к результатам. Оилика вай нати, то есть за каждый за результат дай. Мана мисол чанд дуна фрукт, ама оилика привязывать кун ҳамон дуника фруктагиш баки, ҳамон хел бошад чанд дуна карт, самбуса ҳамон бакате. То есть 10 карт ярашад 10, 20 карт ярашад 20, 5 така ярашад 5. То есть превращая свою команду себе как партнера. Ташаккур, он мекунам ки мо кӯшиш кардем ба суоли шумо ҷавоб диҳем, аммо навбати дигарон ҳам бояд ки фароҳам бошад. Барои ба мо бисёр занг мезананд, бисёр савол доранд. Ташаккур барои саволатон. Гӯш мекунем. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Ман гӯяку амин корма илми чихетида матлаб истонам телефон кардам. Марҳамат, саволатонро гӯед. Ман гӯяку ҷӯзандагӣ умри наъзамайгӣ ман як шароити вазъи калончидаги бачадан гӯяд озоқота худам доимдан проблеми будам шуду озоқо камакат чизи фурӯшточан гӯяд набо афсосе ланзини сутахона мешнами комино як ду киши фурӯхта омад баъри пулаш рафта тужбозо рафта чиз хизонзо бомана зухташидам ибравади намибравади Акоҷон,
намедонам шумо ман калон мехосем барои шумо аввал маҳсулота карда баъд фикр карда чӣ хел фурӯшам барои ҳамон шумо аввал маҳсулот аввал производство баъд бозор шумо ҳамин кора кардаистед то есть сначала производство а потом продажа ин корту хато барои ҳамон наоборот отталкивается от потребителя аввал бинед ки ҳамон мардум ба чӣ нарасида истодааст аввал бинед ки халқ ба чӣ даркора ҳамон чизе кунед ки ва ё ҳамон чи ба талош дораду ҳамаи чиз мо ба нест очередной рубашка кому нужен очередной там туфли кому нужен и так она есть илокуненда шумо як чизе кунед ки ҳамон мардум ба беазарура ҳамон аз потребности мардум ҳаракат карда кумакор карданак ду касека барои як найдите узкое место рынка это может быть какие-то-нибудь спецодежда, это может быть какие-то-нибудь специальный дизайн детской одежды или какие-то-нибудь, понимаете, поскольку вы много делать не можете, вы не фабрика, найдите узкое место, где есть пустота, заполняйте его. Очередной куртая рубашка, хама бадаркор не скунчи, хамон чизе ки не ставаешь мога даркор. Давайте корту назмеша. Ташаккур зиёд. Биёдин хел мекунем устоди азиз, бозам вақти реклама фаро расид ва ба саволи охирин ҷавоб медиҳем ва баъд хайрупуш мекунем ба реклама медиҳем. Саволи охирин. Лабай. Мутаассифона хомӯш шуд. Хуш тамошобинони азиз, мо бисёр мехостем ки хеле бозам занг задам. Лабай. Лабай. Ассалому алейкум. Бисёр овозатон паст аст. Агар имкон бошад баландтар сухан кунед. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Ассалому. Ташаккури зиёд. Як бор дигар. Пула дорем ё сарф кардан гирем. Ханзалет барои салом ташаккур. Rahmati kalon. Man avvalo barnoma ba guftagi budam chikor kardan darkor. Shuma boyad budjet sozed. Budjeti ва oilaviy sozed. Hamma budjeti ki mesozed se qisma taqsim shudаш darkor. Yakkum барои медицинское обеспечение. Har yak va shaxsiyati oilatun ba medobслуживание ба медицинское обеспечение ҳамин чизое ки медонад яке карантин биёд оила шумо тайёр буданаш даркор. Шумо ин зарар намекунед. Дуюм барои хурока амон пуле ки дастатон баъд ҷудо карда барои хурока обязательно порядке барои хурока барои ҳамон маҳсулоте ки длительный период сохранить карда мешавад запас карда монитор ки кунед неки доштаистед сеюм чи резерв доштаистед анамин сета чиза қапида дорад худо хоҳад корту нақш мебаравад ягон чизи зиёдтар нахаред чизи лишне нахаред диван харам хона ремонт кунам мошин харам не доштаистед агар пулатон зиёдтар бошад доштаистед не пулатон бисёртар бошад бизнесмен бошад запас кунед бисёртар продукти питания запас кунед бисёртар медикаменти вай чизо все равно даркор меша халқи мо ба ва все равно шумо фурӯхта наметавед в крайнем случае ҳамватанои азиз як чиз дигар гуфтам ба ҳамаи шумо анаме китоби мана ёфта хонетон ин роҳҳои дар тоҷикистон сарванда шуданд дар ин китоб ман нишон додагӣ оянда тақдири экономическое состояние 20 сола 30 соли оянда халқа моя кадом бизнес модельҳо кардан дар кор кадом корхона сохтан дар кор чӣ хел ҳамкорӣ кардан дар кор чӣ хел бозорашо дар давлатҳои беруна сохтан дар кор ҳамаи ҳамин чи дар ин китоб ҳаст шумо бояд ки наёфта хонед дар ҳамин тренингҳое ки ман мегузорам дар тоҷикистон роҳҳои сарвандмашуда дар тоҷикистон ва перспектива 20 сола 30 соли оянда шумо ин ба обязательно рафта гӯш кунед телефон нахар ҳамин тренинг ба рафта иштирок кун ҳамин 2 рӯз абед накунам якта китоб рафта хон чунки шумо ягон бор дидед ки одам китоб хондан пушаймон бошад шумо дидед ягон бор ки китоб хондан ягон одам бефаҳм шуд ёки бефароса шуд беақл шуд не ягон инсоне нест ки китоб хондан бой дода бошад фақат бурд мекунад барои ҳамон ман чизҳои гуфтани нестам ки ба мақсаде ки шумо китоби ман нахаред китоби ман дунё харида истодааст зиёда аз 2 миллион китоби ман фурӯхта шудагӣ ман ба ин чиз заруратам надорад лекин ман фақат дилам месӯзад барои ҳар як халқи ман мехоҳам ки халқи мо пешравиш бисёртар шавад то китобхона сар накунад халқи мо то якҷоя кор кардан сар накунад маҳалчи гузиши бас накунаду якҷоя кор кардан сар накунад тоҷикистон обод намешавад то давлату бизнесмену коргар якҷоя шуда кор накунад обод намешавад ҳамин сета чи ки якҷоя шуд ҳамон рӯзи настоящее второе рождение таҷики гуфта монанам ки хуб мешавад чунки шумо гӯед ки ҳамон рӯз агар ки ҳамин сета чи якҷоя шуд халқи тоҷик аз сари нав таваллуд шуд
аз тарнаф таърихи бузург месозад, аз тарнаф ватани бузург месозад, миллати хуб месозад. Барои он ба ҳамаи шумо муваффақият, илоҳи садсулло широтон эҳтиёт кунед. Ташаккур зиёд устоди азиз барои иштирокатон дар барнома. Имрӯзаи мо гумон мекунам ки тамошобинони телевизиони Азия аз гуфтугузори имрӯзаи мо баҳра бурданд. ва ҳатман бори дигар эълон мекунам ки телефони тамос 92 970 40 агар шумо хоҳишманди дар тренинги оғозии устод Саидмурод Давлатов имрӯз санаи 8 апрел соати 16 дар кохи ҷавонон дар қасри ҷавонон баргузор мегардад ва мавзӯи асосии ин тренинг роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон аст. Хеле китобро муаррифӣ карда. Марҳамат, занг занед, чипта харед, биёед, гӯш кунед, дониши худро васеъ кунед, амалҳои худро устувор кунед ва бо телевизиони Азия бимонед. Устоди азиз, ташаккури зиёд, саломат бошед. Мо ба реклама мегардем. Отдел рекламы телеканала «Азия» 92 770 88 78. илҳом бахши модарон шуд. دوستان عزیز در اینجا پرموی افیر پخش مستقیم تمام شد. سلامت باشید، سربلند باشید. امروز مرحمت به ترینینگ استاد در شهر خوجند.